Kublai shibun ye pi wai iba pa yakani ka report ka badai mendaksni ka khatsan tarik nailar hajar arapau katkum kani ka report balai tu dakatanat ka koi ka kya jong ka sarkar India laong bakibri ki bayo pang coronavirus ka batang hapo ka arsaw kanta hapro ka wai ka India menta ki don kamba henru pesan hajar arngot mat kibla koino san punyo hajar laispa prapuwai lada kailang baro kibru kibayo yakani ka jingpang hapro kawai kari India menta kila don kamba arsan lak arpunru hajar shispa kanai puar na pedeng kini sab kandai hajar lai punrungut kidai kibla khatno bat khat pralak pra hajar kandai spa lai punru kidai kibla koino kibrang don menta pedeng ka jingsha sumar kidon kamba henru pra hajar arspa arpo kacala ka buntam na bro kicala ki bahab hapo kari India ka de kacala Maharashtra baro sanlak nyopo hajar nyospa live saw batang hapo ka arsaw kata ki don kemba khat hajar henruspa prangot habangi pai per kicala ki bahab hapo not is India kacala Assam ka de kacala buntam na baro bat baro ki bayo yakan ka jingpang kidlong nyop saw hajar sanspa iway tang hapo ka arsaw kanta kidon kemba hajar henyospa henrungut ki bayo yakani ka jingpang COVID-19 kacala Mizoram bat kacala Sikkim kini kidai kicala ki batuna tam hapro kawai kari India bat napo kacala Mizoram ki brang don hapdeng ka jingsha sumar kidon kemba laispa khandai Sikkim sauspa san henrungut habangi pai pat kacala Meghalaya katkum ka report bamanta kasngi hadu kapol sa bace janmit laong baki don kemba henrup saungut ki bayo thamai yakani ka jingpang covid khat khandai napdeng kine khat khandai ngot kidai napo Iskasi district arngot kidai ki sipai BSF iwai idai amfus khan rungot kidai ki pajba North Garo Hills arngot ki CRPF Ribhoi district khandai ngot dai ki pajba West Garo Hills lifestyle ngot na pedeng kini prangut ki BSF bat arpun rungut kidai ki pajba kat baki bakot kidon kemba khatsan ngut menta kasngi na Ribhoi district laingut West Garo Hills iway South Garo Hills iway West Gentia Hills chipongut lada khinlang baro kibru ki bayo yakan ka jingpang hapro kuwai ka cala Meghalaya menta kilakiu syaka si hajar arspa khanai puar na pedeng kini sanspa khanai pun rungut kidai ki blak koino henrungut kidai ki blak khatno bat ke brang don meta hapedeng ka jingsha asumar kidon kemba henruspa khanai pho kat ba ka recovery rate menta kilakiu syaka 100.4% habangi pai pat syakari India menta ka don haka kerdan ka balai haka perthai bat kibakot kidon kemba henyo phowai point henru phowai persen na bro kawai kari India tangkine khublai shibun